Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Ya pemalaku. Cuma satu matkel. Iyo satu-satu napa nak ada aku kalau banyak-banyak. Enak toh? Assalamualaikum Kak. Iko mau beres le Balanda. No matkel. Apa ini? Tuh. Assalamualaikum Kak. Maha kue Belanda. Belanda. Lepak kak gai. Kenapa matkel? Lepak bawah nak masuk. Beri ku Belanda. Usur mau lepak kak. Diusur jagur kak. Tapi apa dimbu? Emangnya yuk kenapa suruh ayah pukul yuk? Wah, sekat tulu-tulu kak Belanda. Magi nang kabidadari tek si kuai maka aja ku kampung ni. Yung matkel kalau lihat cewek cantik, gitu yuk lolek-lolek. Kau ikut limun tu pada ceng Belanda. Yun jahai. Kasur kuat mondok ku tu. Waalaikumsalam di bau. Belanda. Gak rasa tu. Matkel. Makel. Nur Aziza. Oh. Tabe di. Kenapa naten reki Kak? Oh. Nundi. Belum Pak Mandri dari tadi. Kumah ke Belanda ni. Nur Aziza Senero. Jangan kenalan ni ko. Elok kipai lote kan di bau. Oh iya, mau Kak bertanya di mana di sini rumahnya Bapak Baring? Bapak Baring. Guys, Bapak Baring di Belanda. Mungkin Haji Baring matkel. Oh iya. Haji Baring kapan di bau? Bukan Haji Baring, Bapak Baring belum pi Haji. Oh. Tani ya Belanda. Tapi nak kiri te gaya-gayane. Pasti Haji Baring tu mana siapa? Patah lagi ay. Misal Haji Baring, may gendrena. Kita saja matkel. Anu kapan di bau? Ya ruasengi ya tu mariasa. Pangka tu makur meseng tapi haji banau 3 kilo bolana. Oh iya, pale Kak. Lari rolon ini. Hai, lima tu agak Haji Baring kasih patagi na Belanda. Haji bau mi masih ngeru tetalu-talu indrena. Bagati. Oh Haji. Haji Baring. Gurai Belanda. Haji. Oh Haji. Haji Baring. Hey. Tulik gura-gura dulu mulai. Ini dia Haji. Haji bawa mi liwai gana patagita. Patagi agak sih ha? Belanda. Aku may gato indren na may gato patagi na agar sa liwangin kasi pasapa ta. Kutiga. Oli kanya Belanda pak butannya aja na taro indren. Ubing ko ngamit ni muno ka tu. Kapapao. Nagkabaon mo semua pemilih indren. Tidak may baca-bacaan oli kanya Belanda. Sembarang dan apa? Sama anang kain reku, nadik na kain reku. Gati ke Belanda. Nah, kahit. Bapak. Iko na. Iya, saya.
Lupa nu na. Wah. Anak teh Haji. Iyo anakku yang masa patagi. Wah, sing patagi tadi mah tepeset di makadana teh ro. Wah gaya. Oh, anak nih Haji. Adekku, udah tiang mau ke bingku. Suko. Gan. Adek tidur. Gan Haji ro. Belanda. Dek seding uya ki makadana na Indra ro Haji Bari. Emangnya kenapa Matkul? Tiga minit Belanda ro. Ya ro den cewek liwat cantik nah. Namanya tatu Haji Bari. Elok tak busia rupan. Benar juga Matkul. Sebenarnya saya juga kurang yakin. Tapi mungkin dia ikut kecantikan mamanya. Iya di. Buat itu ya Belanda. Tapi masa engkai lo cewek cantik ku Haji Bari. Nah pasti Haji Bari itu nama lolo dek tu mana magerta. Mungkin Haji Barin tidak magareta, tapi hartanya kan banyak. Ah, coba share mu pawi ke Belanda. Mana? Maga si wasa tapangkan ya nulok ka kuya macho Na biasa wetun na lo kumasara sa bama no baten holi macho si bawaya. Tapi tete to mima no pile. Magi waseng. Anu bapak, mau pengantin lagi mama. Heh? Ada si boting. Iya elok sih. Muhammad kuy. Baten na tu. Maga si wasa na tapamasara sa banyar lakay na. Capo ni day na. Ay, enggak tahu kak juga bapak. Magi wasa mak no apa ko si sir. Na baru-baru sa di praboting. Hey, hello si boting. Wah, ca. Lo, mau pak boting yang ngedi. Ya itu memang kak ikut sama kita bapak. Karena cuma dia kisi pak nih mama. Baru tidak najampangi mak juga. Selama nak kenal kita calon suamina. Nah ya naru biasa. Magi nelo si sekak malaku. Apa iya bisa lah de pako ge rumah nuro. Wakita orengi mau ceriame si jana. Apa imama itu? Napas kak dulu ikut sama dia. Baru na bilang kalau ikut ke sama bapak nu ndak bakal nak kasih sekolah ku bede. Wah. Magi hanengka. Jangan ada pas sekolah ko. Iga hatu matu adik nelo mi tema de anak. Iko mak nu tu macam ada sapa kalesala. Pacapu-capu topa. Capu-capu pako bapak. Enak. Bending ika de po masara sa bama nu. Nule de gaga na darat sesa. Capu man ng ibalu. Apa mak ni ko kay tayita? Ang kanan na ita balibolay na li tapalo tanali. Ang kanan na ita taw machanti na maputi tapalo kabawan na kuta na bedaga na paki. Anak kong kalo nali tapalo bawan nali. Jadi aku di nagadoy sertifikat tanah mo layang. Napa ko diturusin yaw? Nado ko bawang cari-cari na napa? Lo medek. Berlada na itu mama. Aja mo papaya tuliw la na ko manu. Wa peringi mito man ni biasa ro na may taga si bawa. Apa wasing ilo minaw ba si pana? Ternyata tambaliwa miha. Napa dito na si dingul peringi biasa chay. Apa gara-gara genci minaliwa chay na si bawaya? Dia pa memang iga dulu gencun na bapak. Dia watong kay malejay na polo. Apa na sinyar gencun na gencun suli apa nu impor. Koniro na no pala ka na tapit chay ti apa aja. Na iya caputo ni sa disabaraku jadi tapapawaman ni magkada. Masarabawan ni mana. Ciao na, di na sanggup. Mi semua ka kadangkan rin. Ika pala Enrico bapak. Engkah tu. Nule malupa ini apa na bicumu po biasa na nala kuman. Malopo nih. Iyo, malopo ni 10 ni 5 euro na matama ni semayan. Igi pala bapak. Kika pangilalo. Diki. Diki. Bapak. Suruh ramai. Terus ko. Mi semua iga yan. Hindi. Lu sige mabini bapak. Mga ganun kalas ka ba ini sa barat yan. Dahin no yan Ang kapay ko.
kah tu becuk mu po. Na ya heda ini maco iko mak nu biasa. Iko ya malako. Oh. Ih, pesan na bapak. Tiga siya na. Nur Asisa sekku bapak. Ah, Nuru Asisu. Tania Nur Asisa sekku bapak. Oh, Nur Asisa, Nur Asisa. Tiga tasi pale asinan Riko ya bapak. Oh, oke ya ladiki. Cuman ya Adam biasa sena, Rasul ya 45 lasai. Makanya sila sena ladiki jadi paja nih 45 lasa. Ano pa rin apa tao man ito nang ano ni cari-cari ni. Pasang pamatag ko. Mana pak? Tao na pete. Ko diki, karo besi jaga sa liwang eh. Ada dendri pa ya majaga tong. Karo lo kadarero. Beneng disengi dimulasi runtuta deu melo si anggota rialenu pangku beneng disengi diwenjah nati munu deu melo silu seresi bawa itu digilo silongi. Panggu. Aku lo nemi loka memang kedai-kedai ka, engkang medeko. Ih, mak kedai ko, iya mencerita ka sesuai fakta. Maku kita mencerita fakta. Wah, tanpa fakta sih. Pak fakta nah, barang yang hilang tanpa sepengetahuan pemiliknya yang nau itu. Nah, iku man naui. Aga Panggu. Iku pangai. Pajaman kada kapang. Bukan ruama ko kita. Ajak na bro, masalah bawa si gitar nu nem itu silong iku tu. Pada temit tupi ko. Dek ko tu ai mak cerita fakta mak ku tahu. Mana fakta mana ko tutup Tugan sadar bro. Mita ni Balanda. Magangar dua si Joli. Nelo si Jagur pada ananggota. Gua mah dan Wah, gitu bro ya ikut digagal silong ku jak mencai. Di kagak anggota ni ro. Dek gaga mah tu ko pangapang itu Panga. Iyo, masa bepa nang kota na pa nga. Sisa na pang kota na macen ni masyar lo kamara bepa. Oh, inari ala bir masila sabay ko pasan mabena. Yang penting din mapangapanga po dere. Iga. Raya. Yay. Aja tu nu jello i manasay gangi. Kape pangak ko Balanda. Panggu, igang ngare pangak ko Aja na. Manasay ni. Iyo. Panggu. Aja na di nama tepe. Iyo ajaran mo tepri ka tapi itayagan na kateniro lama du kalagar. Pale si tawin na katan ni. Gapay. Iyo iga pale sa itayro. Palisi ko. Ni, Balanda di. Wis ni fakta na bro. Iko pa mapangapangak ko Iga mapanga-panga. Balanda di. Iya smart kal. Iku. Aga haya upanga. Kay palisi ko kahit. Inkasan ko din na mga sa palisi na to. Nuka. Memo de gaga sa kugoy tapi kasolasi na yung kapatan rana. Patung ka pa rin solasi ko supaya di tamari bere-bere pa sa boy. Oo. Ala ni ba na ko palisi no. Pataluli siya to. Mangipa. Ay, sulisat na. Aga pinagkuchapo ni kamanin ni ko Kuy. Di palisi to yan, may abi. Diyan bapak mah tuh. Magay, manasa ni paktay. Manasa ni bro. Pasing ikumalay ternyata engkau pencuri pakai sarung. Yan to Panggu. Ako kalau ko tudi tahu panasar bukti na napanutuloy. Diyan ko papausala. Nah. Oke.
Wawai, bola na tu pewak bantai laleng. Kenapa dek mana masuk? Malampik bawah si cerita anak ke ya roya si runtuh. Mudah-mudahan dek mana masuk. Mudah-mudahan dek mana masuk. Kau wasak bola anu sok buang he. Kau tu mai pepali rio letak kajo. Oh, tega nak masuk bu ya. Gara-gara bantat dia sok buangnya. Makali pusing ni. Hei koi. Kau tegi ro. Tapalannya ha. Agak mau jamak ki baring. Wah, bantat wasok buang. Takut saya di mewah si runtuh apa malampik bawah si cerita. Oh, menginggu-inggu ku. Nah, gini kau menginggu-inggu. Wak bantah wasok buang. Tapi dia ini kata rumah kan. Macul itu maniki baik baring. Mah juga kalau kau maculi. Wak bantah wasok buang. Dia menginggu-inggu. Ah, Uki. Muhammad Rasulullah. Ini gajah di baring. ini kuasa wasok buang mah ini tak pakai kokoi. Iga na inggu, iga. Ega ha? Iga ni baring. Pangkat kero. Pacuy masuk baring. Terus ke Baring. sini hai. Ini baring. Tigir lo baring na. Berlau palari. Manesai gamani makadati inggu. Oh, dik nak cocok ya nak piak dia masuk butuh. Di apa pak dia bisengi ke jadi? Oh, masuk bawah nak deh. Lo baring harupai, baring. Mak aku. Wah, teh bapakku. Agak bising mak kedai gatu jadi. Betul menrak bapak ni lari bawah mi masuk. Nah dek napa kat mak kedai gak jadi. Jadi aku, Wak. Iku napa jadina. Muenggo ni tu asanan aku iku jadina. Bapak dek tu napa waki mak kedai iku jadina. Kayak apa bapak ni? Ah, makasih kulo main. Di bapak tu ada nama inggo mupi. Kah menginggu-inggu macam cik Tony kau bantai ya. Agak malu kau main. Engkau tahu meli bensin. Dari gagal berapa lembah? Oh iya, di walau pemeter paling bau ni ku cari genge. Jadi capu mana ni kero? Capu ni. Maga ni bari. Selama pe anak nu manginggo-inggo napa dia mu pawaki makedale na jari. Lelo nu. Bare. Jadi jaga kaya bari. Elo nu bantah. Okey. Taruh memang ni masuk bari. Ale nu ku tu seloko anak nu. Pak de upah aja masa pak nak de urun tu ko yai. Tiga anak ru. Abila kan kena 10. Oh bari. Baring. Oh baring. Hei mamai. Tiga lebaringnya masuk boy. Nama cenir ni darat nana de urun tu Oh baring. Hei. Napa aku menginggo-inggo nana rapi mawen ni pakui. Mato-ato pa. Lau si sampai pak de upa aja sampai yang kena runtuk ya. Oh baring.